Ponedeljak 2. Jean-Claude Van Damme, smrtna presuda. Dva kuvara su pravila savršenu poslasticu. Prvi je tvrdio, tajna se krije u hrskavom vaflu, a drugi u kremastom filu. Hrskavo, kremasto, hrskavo, kremasto, sve dok nisu dobili savršen spoj. Jodoro. Bambi neguje buduće šampione. 3, 2, 1. Odbrojavanje do najeksplozivnijih zavodljivih trepavica. 8 puta veće volume. Novo Rocket Volume Express maskara od Maybelline New York. Naša supersonična četkica sa mikročišljićima za izražen volumen neverovatnom brzinom. Bez grudvica. Rocket maskara od Maybelline New York. Možda je rođena s tim. Možda je to Maybelline. A sada, još zavodljiviji pogled uz Master Drama olovku za oči. Kremasta tekstura, intenzivna boja i postojanost tokom 16 sati. Master Drama od Maybelline New York. Zgrabi novi Lion Kikiriki. Još opasniji, još ukusniji. U jednom ekskluzivnom spa centru tajno smo zamenili proizvode za kosu iz spa centra sa novom Pantene Moisture Renewal kolekcijom. I šta su klijentkinje imale da kažu? Moja kosa je hidrirana i izgleda zdravo. Da li znate da smo koristili novu Pantene Moisture Renewal kolekciju? Pantene, wow! Moja kosa je negovana i hidrirana sa novim Pantene Moisture Renewal. Nestle Lion, sada i kao žitarice za doručak. Jedinstveni ukus, čokolade i karamele. Moćan ukus doručka. Svi su digli ruke od ove zemlje. Zašto smo mi danas odlučniji nego što smo ikada? Lopta dolazi na, ne znam, nija na 16. Ali pitanje, kako ti stojiš? Neće nas niko uvući u Evropu. Nismo mi toliko važni. Hajde da mi budemo jedna od retkih generacija u istoriji koja će da izgura ovu stvar. Radimo na sebi, da se borimo, da postavljamo pitanja svakoga dana. Da ljudi koji u našoj zemlji žive, da razmisle o tome kako mogu oni... Da li svaki dan gledaš kao novu šansu koja može da se otvori pred tobom šansu da promeniš svoj život? Da li se svakoga dana u poslednjeg toma svoje energije... Možda su bajke, ovo je realan život. Odnos prema životu, odnos prema poslu, odnos prema odgovornosti, odnos prema porodici, odnos prema sebi i svojoj. Moraš i sam da uradiš nešto da bi mogao da očekuješ. Ne postoji jedan cilj koji upornošću i radom ne možete da postignete. Mnogi su pokušali, ali nisu uspjeli. Samo tajanstveni vitezi Cif Krim sa milionima mikročestica mogli su da očiste garež zakazana i svu najuporniju prljavštinu u zamku. Zato je narod viteza proglasio za njihovu kraljicu. Očistite sve ono što ste mislili da nikad nećete moći. Mogli bismo da ga postavimo ispred moderne građevine kako bi naglasili njegovu eleganciju. Prikažemo ga kako juri kroz pustinju, kako bi dokazali njegovu pouzdanost. I pustimo svetlost vatrometa da obasja njegovu lepotu. Ali zašto bismo? Otkrite novi Dacia Logan. Zdravlje i energija za celu porodicu. Novi Nektar Family, 100% voćni sokovi sa dodatkom vitamina i minerala. Nektar, nije svejedno. Šta je? Ne ide. Vidi, matematika je praktična. Kad 12 podijeliš sa 2, ostane ti? 6. Minus 3. Minus 2. I minus 1. Znači... Ne ostane mi ništa. Odlično, piši. Na mene možeš uvijek da računaš. Hvala ti što postojiš. Jafa keks. 7 dana popusta u Maxiju. U ponedeljak budi parizer 500 grama, 229,99. 365 marmelade, 79,99. C kafa 200 grama, 149,99. C devita, 129,99. Popusti za svaki dan. Maxi. Da li ste čuli? Nesquik žitarice imaju visok sadržaj kalcijuma sa svojim neodoljivim ukusom koji deca vole. Nesquik žitarice također sadrže celo zrno, kao i važne vitamine i minerale. Dobro je znati da vaše dete unosi kalcijum, koji je potreban za normalan rast kostiju. Nestle žitarice, svako jutro, i ukusno i hranljivo. Utorak u 8. Neispričane priče.
ponedeljak. Gde je Srbija 10 godina posle ubistva Zorana Đinđića? O tome Ljubica Gojgić razgovara sa Borisom Tadićem. Između dve vatre. Ponedeljak u 8.